Umurepi witu wa TV Sto Murungi twakwakira eshaha zaba ibiri z'ekiro n'eshaha ez'amakuru agacencwire erizuba n'ebiro bibiri ebyo kwezi okwa mukaga mwaka gw'2025 amakuru agacencwire agekire cyo kuzaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rw'ubonero bitutakaga kushyizeho mbwijire reka tubanze tworeke emitwe yagija mutwe. Emetwe y'amakuru ne kukibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi baheba omugisha kwekwatira mu bibari kwega. Amahisa nyungu harina mugongo ebyo kwerinda byayongera omwamani obukwayazi rukutyaza amaraka ate mwenna twongera okubakubira omulanga waleme kusigalayo muntu yenna tusobole okubeera wano nga twegayirira eggwanga lyaffe riri mu masaŋŋanzira. Abantu magana n'abayakira fomu okuza kukwata ebendera ya NRM ahantebe zitari zimwe na zimwe. Kuba MP kikumanyisa ngu ninja kuza mu parliament mu parliament ninga ndikukora amadeka goka. Ineka eyatwara government omukoti ahabo kutwara itaka ryabo. Ndaganika ko bwebero 20 okwezi kwa kana 10 nshanginisha. Ora une bandiko bikuzire kujya hati. Emetwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi baheba omugisha kwekwatira mu bibari kwega. Tanjera kampamye ngu wasiba kurunzi amakuru agacencwire uruga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rw'ubonero. Abantu bari kurenga muri maganana nubo bihaye impapara zo koreka ngo nibenda kwesimba ahabwa memba bwa parliament hamwe na obwa chairman bwa za district. Umukoro ogu gwaba aha office enkuru ezekibine cha NRM omuri Chadondo omuri Kampala. Ekibina cha NRM erizoba nubo cyatanuka kwakira ababona barukwenda kwesimba hantebe yo bwa MP no bwa chairman wa district obwo barukwate bendera ya NRM erizoba ryonka abantu maganana nubo bayereke cyetengo cyo kwetsimba ahantebe zitari zimwe na zimwe. Amwana wanje kapota na mushanga nawe yanayatira pome naza kweritana naboneza hinda no spin ebintu byinji ebitubasize kora kora amashomero twakora amarwariro twahereza abana bitu scholarships somobwa obusaho somobwa roya twateka mu ibina by'entunguka kurwanya isogoro twakorengana n'abantu baburijo omukubasa kwiteka gavumenti kandi ko kubikira kubaganda ebe bibashikire abo kujangwa hindi nyino mukono muringwa nimbasa kwikahare so nicyo nkushabira abanyarwanda kugira ngo umuntu uri kubasa hano yekinte kiri hari abari we twaguza mutira karuru abe nahanurira abatakabiri erizoba ni haye mpapurezi numuzireba abwe bintebe nakozire kandi nebinde bintu kwenda kongeraho gukora abwa Ruhinda South nkozire entindo nakora amashomero nahereza abana school fees na za bursaries kandi hati ndiyo ninza gukora industrial park eyo gukora buto eyo gukora wine hamwe na bamwe bayereke ebigendererwa byabo okwesimba ombyanga byabo. Mukishanja cya kabiri noba noyurukira kimwe hati mbire ryo mwana ori kutengenena hati nahamya mwenu okishanje cya kabiri mwangarirayo ninja kuba nindaragaza indeed okuyija kwanje nakamanyiso ko bwesugwa obw'abantu banyinemu ebire bitakakozirwe ebitukumanyanaho hati nobo bwire bwo kubishikiriza twabukora kugira ngo cyocera abantu bakinkizwe sequence abatuire nibenda ngo bahereze
ahabwo buhereza ubabiri batunga bari kwetaga mu bantu bona imanya ngo ruhanga ariyo muhezi wanje inja kutunga entebeje habwo kuba ndiyo munyaryantonde kandi nkwatanise n'abaryantonde nimanya ngo ibimba koreide ntakagire mu ntebe kuba rukumpe ntebe yabo inja kukizaho munonga ninyenda kuhamiza abantu ba Bukanganosi ngo Bukanganosi tugitambwire nitujumanya kandi ntugikunda kandi tuonja kuongera hitafari service deliver ahekere okuba MP kumanyisa ngo ninja kuzo parliament ngumeshita mu parliament ninga ndukora amateka gonka but still kire kuba ni favoring omuntu waburije efuzi efakazi ya nomination forms zo kwesimba nkamemba parliament wabakazi bisinjiro habe harimo urugambo rwinji nyenda kurutura hansi no bwamsamani minji no kwetegereza na capacity yinyine ngwabembagira ngo tinkuyandikisa president arande kwire urwe n'urugambo n'ekishuba kandi obutesimba nepe y'abashambo bazira ahitwarjiro mwanyogu abandi babantu bacija okwehandikisa gasha kwa Jime Muhumuza bare munonga Jime Muhumuza twagumiza mu namakuru abeka yo mugenzi kanyamukwara abo mu Kambuga muri district ya Kanungu bashaziremo kutwara government omukoti ahabo kutwara itaka ryabo bagumizenguruka twarwa omubuhenda beragiro obutikiriza nahitaka rukushangwa obutikiriza n'ubu burya hitaka rukushangwa mu cyaro cya Kigarama umugombora ya Nyamirama kandi ryino buhango bwa ikazi 150 koti yicizireho bwa nyuma yo butikiriza hagati ye kayo mugenzi kanyamukwara na government ahabwa government na nabatura kugumana bakoresa itaka ryabo obwa hatera umwishomero na necoma cy'umwani kandi obwe bakama baryo baruho bine ndagano zaryo nabyo nebirukurkwataho ebyizire kumanywa bwa nyuma ya office ya RDC kutaho mu nshongezi obweru kushitamisa urukiko hitakeri urwese rwemwe abeka ya kanyamukwara kandi rwetabirwemwe abatura na nabatawona kanso ya Nyamirama erukoze sitakeri kandi abarukurutonganira nubagira ngo bakarugura umwaka gwarwo mu Rwanda nshanjone 3 nimwe bakanyamukwara muri the documents of which I have presented. Konkanya according to Emma, it is just verbal. Was a quoting echebiragiro Land Act Land what 2020 kurugenyima otakagiro mgebi bya Land Act hariho cyane ko cyo kikwereka ngo satisfying ngo iritaka n'ibya government bitaboro baje rwa government bebembirwe tabonekera akawanyamira mataboneka nso nabagira ngo itakere ryabo kandi batwire no barukozesa na nabebembeze batwire nibija barukushango muri bimwe ahabyo bugigo butaboneka nse yine konka kunishire bampa office na rebo mu handover report na shangita kajya Kigarama ririmo iri kwereka around 8 acres narebo mu handover report ba previous town clerks abishire kwiha town kaso yatandika egita karirimo Haruna kabari mutabani wa Hamada kwihogura kumirwa na shanu tino waragaruke kare hatobwire kubwayikiri hati Zakariyo yagambira muzeyi ati umunyarwanda kagenda ati tubagani muzeyi yayanga ati turibagani warira ati tubagani muzeyi yayanga batani kuri Honda hati aho government no yatahiro ya government kuga buri muntu wena yahingaga mahara wanyakuguzitaka nagira ngo bwanyuma yishenkuru kufuruka kaza Kampala reka gumahoro tarukozesebwa no kwenyina kurusha bahabwo kugira ngo akabasigire nyuma hacaro ishaka rumuha dera karuguza umugenzi kanyamukwara owashashwire sente zikahwayo kandi ekinte kitumire muko mugenzi kanyamukwara nyakuguri takere kubuza government yabe yini cyandiko cyone kirukwata hitaka kuciboreka bite kibasire nuko muhwezi wa RDC kushara mu ngwemba zona zo mukoti ebeniyo yabasharamo shange nk'umuto wagire Kampala na life ya Kampala sibashwa kugira kiteka tegoje ngo bagaruke kunuya nijuka tukagarukayo mawe yababuza atitaka kaninzo karireba itaka karigaho kacyo kikoribwe mu tibakuritwara nibwo bamuzizire ngo ajeki ariguze nibwo twarujeyo mawe nibwo yijire yabigambiriba nibwo bagambira ngo Kanyamukwara kugira ki yija kuno mawe yija kuno
baguze itaka Kanyamukwara. Endagaano ikakorwa ibiro 20 okwezi kwa 4 1956. Norango n'ebihandiko bikuzire kujya hati. Endagaano ejo kashashura twamara nabagambira ngo arabe nayende kiri kukizaho twine judgment zogo muntu yatungiri eziri kujura itaka kuri ya bibiri. A Solicitor General ni wara utereze obuhabuzi. Until now, this is the position. Kandi watu had that guidance, we will also write to the our contenders, the family of the late, rest in peace, Kanyamkwara. See, we shall also write to them. As simple as that. That is my response. Ya kigamba je clear. Yes. Yaza kusikinga legal advice from the Solicitor General. Nimwe mujane musikinga legal advice from our lawyers. Your lawyers. Yes. Amakuraga gasha kwa Hweza Wilfred. Hweza Wilfred abo amakurago twagumizamu abenkuyanja yabicerizane beyongera okweshuka ahari na mugongo ubwe hari kubura yeshaha bushaha okwika ahakiro cy'abajurizi. Ebyeshongoro no kwetebekanisa kwa muheru nibyo biriyo n'ubugendo mishwa hari na mugongo obo hari kubura yeshaha bushaha okwika ahakiro cy'abajurizi. Inabaramaji abtwaganiraho nabo kandi biyinamatsiko ngokora amaga kwabo tukurafe busha kwesabira naddala emirembe nga tuli balamaza abesubi guno omwaka 2025 kitaffe mutukuvu papa Francis yafa yaleka nga agulangiridde nti mwaka gwa kwesabira tuli balamaza abesubi nedanze Uganda mu ngeri enjawo tugisabira naddala nga tugenda okuyingira akalulu. Abari kushobora nabo bariyo nibagumuza mukoro mu gwabo kandi biyinamasiko okora kasente kirireyo. Hino mukazi wabisherukare batera ahabo kutekatekwaho kubambega ngu yabayesherekero mu kuguze bintu. Tari necho nkura nebangamba risite nembagamba risite nabawasende temampa risite nebankwata jeki nembagamba mukwatira kijeke wana. Twaganiraho na Julius Mutebensobuga meya wa Kira municipality ahantebekanisa eziriyo mwanya ogu nko kwabashubuzi bakubasa kukora batateganise mukoro. Tanga tuze wano ng'obukulembeze bwa municipality eno kwaniriza abalamazi bonna abazze twagala okwaniriza okutwala omukisa guno okwaniriza abalamazi bonna abavudde gye bavudde ne bajja tubeere wano ffenna mu kwegayirira mu kujjukira abajulizi aba Uganda abaafa nga bafiiririra eddiini n'okukkiriza kwabwe naye ate tuli basanyufu nnyo okulaba nti abantu olwaleero bazze mu bungi ate nga n'ekyamazima bakyajja era twongera okwaniriza abantu bonna. Njagala okwebaza bannakira mu ngeri enjawulo nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mukkiriza okwaniriza abantu bano era nsaba ebitunyiza ebitonotono wano ne wali tubeere bannaye nga tuleka naye twanirize ennyo abantu bano abava mu bitundu ebyenjawulo. Bw'oba olina amazzi ng'omusanze muwe. Ebyo bikiryaho omuhwezi wa mukuru wa police James Ochaya yatayira omwanya gwana mugongo kandi yahamiza abanya-Uganda ngo ebyo kwerinda nibiza kuba biruburindara ogu yakoraho orukiiko nabyo byo kwerinda bari omwanya ogu orutiikirizibwa mu banyamakuru kandi bwanyuma nikwe kurambura omwanya gwana mugongo aha rubaju orw'ekereziya n'ekanisa. Well, our message is that they should be confident that we are providing security. They should abide by the advice that are being given by the officers, but mindful of themselves with their property. Because not all those who come here come to renew their faith. Others come to steal, others come to, do wrong things. So they should be watchful. The neighbor they have may not be a good neighbor. Ochaya nagira ngo enkoze bahagaro zirengera 88 bahirize kuzikwata kandi bija kuzitwara mu koti okoze manja eziri kubajunanwa. And so far as you have heard from my command, we have registered about 80 cases of criminality.
stealing of phones, that means there still could be other people within the community here that are still, trying to hit their target. So let us be mindful of our neighbors. Okuyahabura abantu okuhayo abo bonna abarukurebuka barukwecengerwa bari omu mwanya ogu. Gasha kwa Damba Tadeo. Webale munonga Damba Tadeo kandi ebyo nebimwe ebiri aharuna mugongwe mukoro yo natuje kubantu gikoreka butunu izobiri ya nyincakare ebintu kubirije kuba nebitamburana n'imukoro yo kushaba otwikirize tubase kubantu humura ukace tugaruka n'amakuru agandi. Agarukurataho nagakushikibwaho Mobit nerwo mite nebijimana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezimbawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Agarukurataho twakuretera indwara ya autism nomanyo kwera kukwata yaba yakwasire nokoraki nangwahiza kumureba icyo kubanza cyabyo natakuza kureba habisho naza kuba nakurebera umubisho bw'aharubazi agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebijimana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezimbawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona Werarenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orkwena Resform ensi y'ebiroto birungi Nze musajja wamwe Stuart Kalisa director Mpenkoni Drink ne Mpenkoni Star Soap njoza yoza abagoberezi ba Kristo mwenna okwetolola eggwanga Uganda n'amawanga agatwetolodde mbayoza yoza olw'okutuuka ku lunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno era njoza yoza abakristo mwenna olw'okufuna papa omujja Papa Leo owe-14 mbasaba era mbakubirira okukozesa sabuni waffe owa Mpenkoni Star Soap wamu n'ekyokunywa kyaffe nga mulamaga Mukama Katonda wange abawangaaze. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura
enjura eshwiga kandi ecyo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamu. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amajimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abuje n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cyanyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mshanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mshanju ina itano ninga notu mshanju ina not rukumi kuri mucho wararo tekatekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles empango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konka tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Umakura geshekeki kanso y'ururembo rwa Footpatrol erizoba yatandika gukora aharuguto rwa Njaransaho orutwire no rugambe sabatura ebigambo nyamwinji Oruguto runywanisa ururembo Footpatrol n'ebyaro by'emyanya ndijo kandi batwire bateganisibwa ebyenjenda okumara obwire buringwa hati orugudo runo nsima ruhanga kurora ngo nitentutunga orugudo mu season yenu nitushima meya muhumuza
na kanso ye abantu bagira ngo kutwara ibintu mu butare gabire garya mino ga ruguru kandi no kureta ibindi bintu mu myanya yabo nacyo ticyanguhi umuntu kugenda kuombeka kurabya hano matiriyo no sasura sente eziri double abandi bakubomba sasura mutwara abiri yino sasura mutwara na haburgudo mbagambira bamotoka tushobora kutwara matiriyo njaransaho abo kuburgudo rubi okutandika umurimo ogu abakanso babandize kwikirizana n'abatura okuhayo za proti zabo omu muringo gwa nyekundire ahabwo kuba kanso teine sente zo kubakita so twahikire twikara mu kurato za bataka na kanso twahikiraniza urugudo runikoleki rukinguruwe twahikiraniza enjo yange berera harugude tonkwetaho mu kiragiro ukuba urugude kujya kurupima enjo yange kabe mazire kubaho so mukwikiraniza twahikiraniza nabo kunyumbekera enjwendi nuko urugude rurabeho site kanso ekwatanize na division yike ya central kurorangu ekicoka cyaitwe cyanzaransaho cyaba opened up abokuba abaira akasumi kayingi twetaga kuinganiza urugudo runo twetaga kuruteka mu maramu twetaga kuruteka mu ebintu ebindi nyabambira likirire baitu bahumure obukwantu opening urugudo nkoro abandi tubanosanga yes na tina abandi barazi ba pressure ko bakwata itakari bete nimba simba ko bakacweka ko bakahereyo kandi turabamo omugandi abatura babugangiza Eastern District ya Kakomero nibetombwitera ahabwo batatunga buhereza burungi kandi nabashaba government okubahereza district yabo eya Kisita yewe kumuntu ninkimanya cyo Kisita district ya Marakwija mutuza kugobororamo abo kwa district ke kweza kwijja hati hagira samchenjezi ezabo hati tujya tutambura nguto zirukubi konka district ya Marakwija batwereza korasi cyangwa buguto bwona bw'umutawuni bwona babukoze district ya Marakwija isunga marwaro marungi isunga amashomero marungi ekitiso ekyo kuhangwaho kwa district ya Kisita kikatensa bwo mu kanso ya district ya Kakomero omukwezi kwa 12 ko mwaka guhwire bito no kusikiana hati eki government teka chingwize task force ekibuzo kiruzo wa task force munyikirize ekiri kutugarura enyima munonga n'abebembezi baitu obutakundana mwenu ba task force mwe bare abutwasindikeruzeyo n'abandi timutugambira emikono y'abebembezi bitaba nareba kusima na mureba today are they really willing? Can they show us cause that they are moving with us 100%? What measures can we take with them now? Twine projects nyingi zimpandikire no mu government ninga microfinance kubasa kongera kuteka mu sente n'ebibina gitu kugira ngo babase kubikwataho kuba government sente ezo kubasa kongera mu bibina ebyatsi a villages district waija aijaho subdivisions of other political divisions nkama gomborora government policy gamba buli gomborora abeho senior abana betu nibatunga emirimo kwegeso mu senior government kemereza okusharwamo kwa za district ensya omyanya misya ahabwo batagira sente zo kumara okukorebera kwetagwa omyanya eji gasha kwa Jonan Tusingwire na Thomas Tumwebaze munonga abanyamakuru bitu erizoba omukucondoza kwitwe by'amagara twakuretera endwara eyo mujungu arikweta autism kandi eji neteganisa munonge nkura engamba na nemicwe hamwe n'emitwarize omubana bato konke cyo busasi no kugira ngo endwara eji teine izina erukumanywaje erye kinyankore abakuguno bagira ngo endwara ya autism ne y'abantu binje barukweta kahuje no batarukwikirizana nacyo nangwa bagira ngo abantu binje no bagishanishirizana no kutabuko mutwe no bukirabe kitari kityo itwe omunyankore rukiga twine izine tukugeta abo kuba nyuna naza gukora nka tinda kizire kureba abana abine uburemo bunari ubwiro bwa autism mbene kutwagiye kujimanya nari mu kushuma kwitu hati twaguma tugeta autism ko ngamwe tugiye kureba ebyero kuba neyoreka hatitwe umunyankore rukiga twageta kahuzya abakuguno bagira ngo endwara eji omwe netandikira habwonko bw'umwana yaba kiriyo munda kandi abandi nibagira ngo nanemibaze yinyina rukomera yaba inenda obonero obusoka omwana
watusanga emyezi 6 ng'omuyonsa wabeerawo ng'alina okutunuulira maaso ozanya naye ng'omuyonsa n'aseka naye onoolaba nga takuteekako maaso takuteekako birowoozo okiraba then kubanga bukosa n'ensanyuka engeri omuntu gy'asanyukamu n'aba muli okumpi ogenda okulaba omuyita wagenda akulakulamu omuyita oba erinnya oba John oba naye ng'olaba yes byakola kisi byafaako nobasa kusiiswa emibazi enyina yabinakozesa nobasa kusiiswa ngaha kuzaarwa akyererwa omu kushobora obwongo buremu oxygen hati mbwenu obwongo bwa affected haza abeslo omukore byakuba nakora cyo kurebera abana bakwamira intellectual impairment ejo abo bakwita mbwenu bakwasa kujya mu tubayite mpuji naba waba no mushomesa naba very slow waba no comparing n'abandi abantu konkayija byega amwerwa byone ebindi birikureetera endwara egi okurugerera kucondoza harimu emiturire na n'emitwarize y'abantu omulimbarira sitaherukomu mbawulirizayo tukahandika abana 25 kutwagireho ahebyarwa twashoboraho kati muzakinoza rwampara ukaba umureba ngaha ondijo mushanga nko mu distance wahingura kemiruka mingi mununga akana research hati bandike birundo bagamba ngo umurya Amerika abana na prere abana na batanu omwana umwe autism hati kutwagiye kuhandika Kampala itwazo bahwere ningi akuba kutwagireyo tukashanga bari concentrated munonga abana bingi bari mu cities urban centers bene cyo kiretero mu cyatanka kuteka tunobasa kushanga kina kakwate na nebinte bikushanga nko mu tawuni nka pollution abari kumanya handwara egi nibagira ngo bumwe habonero ubwo mwana yatandika kurwara indwara egi arikoreka harimo kuhondana no kucundagura umutwe okuremwa kugamba na nebindi agendera akurakuramu waliwo emyezi gye twali suubidde omwana gye yandibadde ayogererako naye ogenda okulaba ng'okola ki okwogera kukoze eki kukeereye oba abamu ayinza okuba atandise okwogera n'akola ki n'ogenda okulaba ate nga addirira eyadde atandise okukula obulungi okwogera n'addirira ezindi hiine yibakweta rocking hazanka oreba yaguma nagira ati na rocking na repeating ekyo kikyeto ekyo tugeta rocking nali azaha activity emwe azaha kintu kimwe kikora indambwe inkayaniga kukunitinga ekyakubasa nabasa kukikora mpaka ogunashaba abaziira bina abana abina oburemeezi nk'obu kubakunda bakabatwara hishomero kandi nanokurekeraho kubeeta bakahuje abamwe nango kutwagizire mu tugeta kahuzya abandi bakaba bayenda kugeta munakahuje bati ibintu bibiri tubikushana akahuje nikabaka kuryo umutwe uriye mpuje konka akahuje n'ikindi kintu kikuta off kikuyara inenywa kubiroro empuje within kahuje from outside okwenda kongera kwetegereza endwara egi tugambireho n'abaziire abina abana bine buremeezi obu abantu bakambagamba abandi nkushana tumukumanya kushaba abandi ngwe cyana nangwa umushanga nagira ati hatubagira kitere tinkije kukimanya okugamba kwarema akazo mu myaka nk'ebiri atakagambire nk'abandi bana so kunagira mu irwariro the doctors would say ngo ariki bakugira ngo ubundi ni delayed speech ko yakize nka myaka 3 yatandika kurema ubwambaje no kushobora so aho myaka 4 nto namutwarira mu irwariro kuna mutwireyo nangwa babanza kugira ngo shana n'ensimba zitakurebuka bamutambazi embazi yamukora kubi okurugerera aha bahandika ebiturebireho muri mbara tushanzire abana 25 bine endwara egi nubwo endwara egi etari kukira ebihandiko ebindi ebiturebireho endwara egi eri omu miringo ebiri hariho erikureetera omuntu yagira obwengye bwingi kandi ondiijo akagira obwengye bukeho amakuru agagasha kwa Edison Kinene.
bari munonga Edson Chinene babahinzi hamwe na n'abarisa okurwo muri district ya Ibanda batunjiro kutendekwa ahankora eyo kutungura ebyo buhinzi hamwe na n'oburisa omushomogu gutebekanisibwe abekibine kiri kugita ekiri kubagita hamwe omuri Kahunje omuri Nyabushye omu district ya Ibanda okutende koko okwasire munonga hakingwa cy'omwani kwebembirwe bamwe mu bahango mu kuhinga no kurisa Professor Sande Justus Omukugu ahabya mataka no muhabegisa abantu aba bingi nibenda kuremwa kuri sente za zero grazing abo kwa bakagambirwa ngo amasha ni marunju kaboneza urutoki icyo two mwakigambirwe amasha ni gabaga ari marunji omurutoki okurugira kika cy'obunyansi obwente zalire ente zaba zirire pasparama zikaryo rweza meno zikaryo rumbugu ecyazire two mu kibuno nibaketa masha kunka gatari masha go kuro rutoki umwana ko gureta factory wagusagura mbisi nugurugaho akasu kari yakagwa akakuba kakwatiyo hakakachi hatkakurga hakasako kuri yakampara wano oguzana bageta BHP nchibanje mwansangu hatugwargo mu kisani cyo mwana hati yaba kafifi kona nabwe ababegesibwe omukoro rwezo okurgo mu nkadi akuno jangu umwana gwagutinde kasete mwamutakuza kuza kuno jangu mwamutine interest because there is money you have an interest and therefore mwenda kwega munonga such that you can improve njo chabareta omushomogu gutebekanisibwe kigombe kiri kugita abahinje n'abarisa echa Ibanda District Farmers Association ikitongore cy'ukugita abahinje n'abarisa mu district yona hamwe na nebina za cooperative na farmer groups zone nekore misomeji okumanyisa abahinje n'abarisa obuhereza kuba kwasa kubutunga ayiba kwasa kubusanga kumanya ebyetago byabo ayiba cenere umbyo kusomesebwa erunda abasomesa babasomesa bandi bende byesente turunda twaragana na za banka na za sakozi ziza zibahereza ubuhabuzi. Professor Sande yatushomesa kintu kirungi munonga namwe nyo narga ninza kugikora umwandi bwonge kuza kubonera byo mubera naza kukireberaho omakura gandi enganzi yihanga Right Honorable Robin Nabanja ahigira abazire na munonga bacara okora cyone kiri kubasika okureba ngo bashomesa abana babishiki ogunagira ngo washomesa umwana wo mwishi no ba washomesa ihanga kandi abagambiro mu district ya Kegegwa ahakushaguze kiro cy'abakazi abacara bari hano abashira kiro cy'abacara kora cyona cyo kusobora umwana wawe areme kurugo mu isomero hamwe kuba mu masoko tokora ki tomanya Nabanja yonjire yahiga abanya-Uganda okukolesa mani kandi babebembezi bamugambire ebiri kutegana s'abanyakegegwa buli mukyala atunge kyakukora ekikuruga mu sente buli muntu manya kiki kyokukora tari obuguuda obwija ni ukutomera utalina kyokukora Tuinezeke vindi mtakashikirwe masanyarazi amagombora gashikireho tuineriaro mtakashikire masanyarazi kandi towns engote zinyakuri mbyaro sakatungire masanyarazi kandi ndakusima muno no kuterera abacyara mesengerize mureke kwegaya mureke turgeyo mureke tukole na amani tumbire muno on programs za government ubwo cya izoberi cyaciye kongeramo mukazamani aba program za government yari kongeramo amani aba economic empowerment Nabanja ahendire aruko abakazi bakegegwa amabati 200 na miliyoni 10 okumarire cyombeko cy'abakazi aha district amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Philip Murangira TV West Murunji ntukusima aho rukutureberaho na kandi na nokutorana kureba TV West twikirize tugaruke tuhumureho kace tugaruka n'amakuru agandi
oyino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya lususulu nemeseza amaka kule bizigo wisige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune maduka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mazina ganje Bilum Sanatori, Deputy Head Teacher, St. Francis Vocational Secondary School. Erukusango muri Bitoma Bushenyi district. St. Francis nishomero rahango ryine bizimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji. Konka tukaba tutwire twinekizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji
konka ahitwa retira abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatuha amasanyarazi marungi mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha singura pichipichi na ruhira millennium sako okusingura pichipichi noetenga kakonji kamwe ubwo uri kubika mtwara 5 okumara mezi mushanju otakazihireyo kandi abarasingura ibihembe binde birimente TV screen zirugogoma amasimu gomurembe n'ibindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanju otakazihireyo okugura ubukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera umukwezi wo 12 awuturaga bire bihembo zamataji ga ruhira millennium sako nganyachitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kavyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City utandikiraho kubika ibiri gushyiraho tera noti mushaje noti hashatu n'itano ishaje na mnana shinana nemwe ninga noti mushaje mnanina shinana na mnana 15 nkaga na mwenda Ruhira Millennium Sako banka yanje banka yawe Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturendera umwana kugwa by'obushobozi n'uburambuzi ebirabi na mushanje byo kwa mukaga okwisebira mukaga byo kwa mushanje omwogogo omucayi kaceka yatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abajubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abarisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanje notemwe anana mukaga shinana na mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanje shatu anane 5 noti 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana chesiri kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishemero hona ni 10 otaferwa Kangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo imata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona Otoraro na pishindunji ezirya mulembe ziranya mpora naryone birakani kazapishi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pishindunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichina tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 Erizoba nza kutayire cyaro moviti utoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa Shaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezibawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe enganda zona zikazeranira hamwe kushara embazi y'ebishaka y'okunabisa abaana baabo omwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya moviti okweyesiga izooba lyona
muzeire ukayenzera umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera umwana wawe agira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera mu gishangugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana baryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi binji kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 ashatu nishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina anana munana shanju nitano 00 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary and boarding school. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey, wabula muntame. Mukolagana ne Harapa Travel Consultants. Gaba masanyu merere. Bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai, na walala. Bakola ku bya passports, eya tickets, hotel bookings, bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga. Balina n'enkola eya kibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Manya nze Sebagala Julius era Chengera tunda spare ebintu bya ddala kunyiga star 278 ne bandeetera obuwezeze emyaka 18 ne ngamba yes ne bandeetera details nonda ku Powerball ya no solo lokono ka message gakajja kyoli kubamu kuba big winner ne ngamba kituufu oba nedda ngenda kuba ku namba zaabwe bangamba mpangudde nawulira wessanyu ne ngamba bannayi omayaka message okujja ku simu gakaliko milioni 28 engamba ebyo bintu bya ddala ndi wano bulamu bwange bukyuse abali eyo nayo namba kuutira bonna abali eyo mwettanire Powerball. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Makuru agecweke eki abeji ba dukika 300 abakozire kurunjo mbejezo byo cyamushanju muri Hoyuma hamwe na Nakikuve bahirwe miliyoni 53 okongera kubayambaho omukushoma kwabo okwasiniya. Abeji 8 barjiro mu rurembo rwa Hoyuma 96 barjiro mu district ya Hoyuma kandi 26 barjiro mu district ya Kikube abarimi n'abeji 6 abino muri mahamabiri babagine miliyoni 53 ezibahirwe abokora kurunje bigezo by'cyamushanju abo mwaka gw'2024 ezibahirwe kampani rukora ahamirimo yo kutimba amashita ahanyanja ya Albert mu district ya Kikube ya China National Offshore Oil Corporation. And this award is a reminder to all the learners of this region and the Sino Uganda Limited believe in you. This is what we want every student to know. You are not alone. We are here to support you and work with you on your education journey. This time, SINOC are rewarding nearly 20% from where they started. And this initiative, they started way back in 2013, and to this day, continue to support with dedication and consistency. Thank you, SINOC.
barukwasibwa sentezi ahambuga nkuru za district ya Hoima Kasingo abebembezi bashabire kampuni z'amashita okutandika kubanjira beji abamashomero ga government. This is not the only work that SINOC has done. There is a lot that they are doing in the communities out there. So as far as corporate social responsibility is concerned, we are grateful as a country and as a district in general. Obwahat kamponeji yamazire kusindika inshoje zo kunyurura amajuta okuzumu omubyina 31 ma district nkagano agazaire gani bakoina tuyamba na transport n'ibikere bisafuyamba nikempereza amasomo. But I believe this is for making us, for giving us courage so that we can do our best in the next examinations, and we believe that we shall receive more. Omugandi kanso ya district ya Chenjojo erabuzeho sente biliyoni 5.3 omumbariro y'omwaka 2025-2026 bakansala ku rwo magombora na za town kanso mu Chenjojo nibende mbaliregi ekwate munonga hankuto abo kuba district ya kororwa miyora kuzakora mu sub county rwabonera konka ko kuzakugaruka witkunuya abujaro ryo gwa town council ne koronka half akari the road of 7 kilometers ushanga yakoro half kugaru wibari kuzabutubiri atoshanga asigara hali impossible shanga abakushugura nk'ebitoki yana arabaho akwani no shanga no kaka pavement akokora mu just akantu kace so muntu wavuga karuga target ushanga ko pichi yahiri mane bitoki byonda cyokuroraho ukwana kuno bufunge twinirwaro na kati abantu ne bayingi muno abaruwaire kugakanyegaramire kitega batalika kifuka nyabirongo baitu rusaho karwaro kona akalse center ya kana hataro engudezi kututalibaniza muno ka district nize ngudezi za yunra ya tweyiri amazima gali titumaina habwake mwatwire ngudezi inyo aba yunra habukuwa mukalemwa kuikora haro rugude rwa butiti orukugena mpaka ha college butiti college. Chenjojo district ina mashaza 3 n'enkuto ziri kwingana kilometer 25 biti bine cyo macimo cyo kusharenguto kandi naco kikafa. So sawa government yetu yambe tutungire another road unit mukotorole ngukalitango kaitu kokorole ngudo twazikora kandi zaikara zirunungi twakahikiriza baitu tusima government abukwa sente zitwaire gasha kwa Ambrose nwaga bakatoto na Daniel Bingana. Makuru y'imzano timu y'umpira gw'ebjere eyegombore ya Nyachana esinjire yegombora eyabhanga na goals 5 aharina oktwari chikopo echa Anet Oyes Cup ompiro guzanirwe ahachai echabhanga omuri district ya Bwejo. Twakora kito kabantu kati kugira ngo arabo kutesente just nito tukushaka kandi mpira kuna baganda cya paso bagenda affairs kuna jimu natandika ki kuzabana interata we na kishago kishazire ko tushalize so tukugira ngo government etemo mkono narichi ko kandi shabaga government yamara kutuma yesu gukora ibintu amasika yawe yachi iza kuteka mu esenti kugeza no kabantu yabihingwa kembu muntu baza kutunga ya makaseti babeje kwinga nyanaki nyabantu barabije babegesa abo kwinga bahinga kuko mu center for football tugo mu networking kutukija kwaza n'impireji tumanye n'abantu binji tuhemikago inex bashibwambira mugenzi we abana biyo makaseti na income so kora bazana kempira hati abana koko ne bazana twina bajenyi abana babapikinga abagazo mashaka wana yo kompiro go izo baroma na kwatira bihanga prosper tukamukoza mu shomoro na university na mukono gwa BCTI timuna abana aba talenti abeshongozi ne twagazo mashomoro gutukura mu BCTI abati Twagumizamo omakora gandi omutendeki wa club ya Manchester United Ruben Amorim yayoreka ko muzani Matthias Cunha nenzarwa ya Brazil munaija kugarra club ya Manchester United ahamtindo club ya Manchester United eguzire Matthias Cunha ahari million 62 na nishweka okuruga Wolves. Ben Amorim yayoreka kushomera kwa mane munonga bwa imoguro mutebe Matthias Cunha kuruga omutimu ya Wolverhampton Wanderers a million 62 za paundi.
amurimu yagira ngo abira inekizibu cyo butagira abatebi ecyabaretire bakora ku bisizone yahwire kunia emyaka 26 kaneza rwa Bungereza yikiriza n'endagano emyaka 6 kandi naza kwegita aha bagenzi be pre-season. United neza kushasura ombicweka bishatu no United benende bicweka bitano kumara emyaka 2 kandi hati akino kumaririza visa